Lepatlelo leno e kile ya nna mokgabo wa baagi ba Mamelodi. Jaanong go setse fela karolo eno e tlileng go phutlhamisiwa le yone. Le ne la bakangwa ka dimilione di feta 100 go baakanyetsa metshameko ya lefatshe ya kgwele ya dinao ka 2010. Fela galaka la dirisiwa ka ntlha ya tiro e e botlhaswa e neng ya dirwa. Jaanong go na le dingongorego ka madi ao a tlileng go dirisiwa go le phutlhamisa. We are concerned with the cost associated with the demolition of HM Pitje Stadium. That stadium has been stripped bare by vandalizers. The only thing that is left is the concrete stand, which does not justify the amount that will be spent by the department in the demolition of HM Pitje Stadium. Go bona tshwaelo lefapha la province la metshameko le botaki le ne la supetsa dipatlisiso tsotlhe kwa lefapheng la tlhabololo ya meago fela ga go a nna le nko e tswang le meina. Go le jalo baagi ba itumeletse fela kgato eno. Ga re ka bona stadium sa rena se fedile hawa pelo tsa rena di ka lokologa. Ka bone no stadium se sa ahiwa a re tshepo re net batlos a ba se felletse ba sa ira tshwanelo mo mathomong gore ba se ahile ba se tloele setse sili incomplete. Le fa gone batlhankela ba puso ba supana ka menwana, baagi ba re projeke eno e thusitse gape le go kgaotsa lefelo leno go nna boagelo jwa disenyi. Molemo one motho wa SABC News, Mamelodi.